Teško je bilo doći do njega. Pa ako nemaš ko da te uvede, teško je. Jer oni žive u paranoji. Čuvao se. Postoje ljudi čija se imena vrište sa naslovnih strana. I postoje oni čija se imena šapuću samo u zatvorenim prostorijama, uz isključene telefone. Željko Ražnatović Arkan bio je simbol jedne nasilne ere. Komandant, strah i trepet, čovjek koji je prkosio Interpolu. Ali, na dan svog najvećeg privatnog trijumfa, dok je cela Jugoslavija gledala u njega, pored njega je stajao čovjek iz Makedonije. Tomo Avramski. Zašto bi najmoćniji čovjek srpskog podzemlja izabrao baš Avramskog za svog kuma? To nije bilo obično kafansko prijateljstvo. To je bio strateški savez. Kumstvo u tom svetu nije samo tradicija, to je zavet krvlju, čutanjem i zajedničkim profitom. Danas dekonstruišemo mrežu Tome Avramskog. Govorit ćemo o njegovim vezama sa UDBom, o tome kako je KOS koristio ljude poput njega za kontrolu emigracije i kako je poduboka država preživjela raspad Jugoslavije, upravo preko ovakvih figura. Ovo je priča o pravom kumu, kojeg niste smeli da sretnete u mraku, ali bez kojeg sistem nije mogao da funkcioniše. Da bismo razumeli Avramskog, moramo razumeti socijalističku Jugoslaviju 70. i 80. godina. To je bilo vreme kada je državna bezbednost shvatila da kriminalci mogu biti korisni alati države. Avramski nije počeo kao ulični tabadžija. Bio je inteligentan, socijalno okretan i neverovatno vešt u umrežavanju. Njegov uspon u biznis krugovima Skoplja i Beograda nije prošao nezapaženo kod tajnih službi. U to vreme, ako ste želeli da radite sa velikim sumama deviza, uvozom, izvozom ili specifičnom robom, morali ste imati zeleno svetlo službe. Šta je zapravo Tomo radio za UDBu? Iako zvanični dosjei retko cure, javna je tajna da su ljudi na njegovoj poziciji bili oficiri za vezu. Oni su menadžerisali novac koji je odlazio u crne fondove države. Kada je Arkan harao po zapadnoj Evropi 70-ih, on nije bio samo solo kriminalac. Bio je pod zaštitom SDBA. Neko je morao da koordinira tu logistiku. Neko je morao biti most između momaka sa asfalta i fotelja u kabinetima. Taj neko bio je Avramski. On je bio čovjek koji je spajao nespojivo. Veza između Tome i Arkana se zacementirala u najkrvavijem periodu, početkom 90-ih. Dok se Jugoslavija raspadala, rađao se novi sistem moći. Arkan formira srpsku dobrovoljačku gardu, ali toj vojsci su trebali novac, uniforme, oružje i politički legitimitet. Mnogi izvori tvrde da je Tomo Avramski bio ključni finansijski stub, ali ne svojim ličnim novcem, već kao menadžer resursa koji su dolazili iz mutnih poslova u koje je bila uključena država. Postoje teorije da se preko njegovih kanala u Makedoniji odvijao transfer goriva, cigareta i deficitarnih roba u vreme najtežih sankcija. Zašto bi KOS, vojna obaveštajna služba, verovao jednom Makedoncu u srcu srpske ratne mašinerije? Zato što je Avramski bio nadnacionalni igrač. On je bio dete Jugoslavije, produkt sistema koji nije poznavao granice kada su u pitanju profit i opstanak elite. On je bio garancija da novac neće nestati, a da tajne neće biti izgovorene. Dok je Arkan bio na frontu i na naslovnim stranama, Tomo je u senci povlačio konce koji su držali čitavu strukturu na okupu. Vratimo se na svadbu veka. Mnogi su kumstvo protumačili kao znak najvećeg poštovanja, ali u svetu intriga kumstvo je i forma založništva. Ako si kum Arkanu, ti si deo porodice, ali njegovi neprijatelji postaju i tvoji. Ipak, Avramski je bio previše pametan da bi bio samo kriminalni saradnik. On se pozicionirao kao legalni biznismen. Njegovo ime se pojavljivalo u upravnim odborima, sportskim klubovima i humanitarnim aktivnostima. To je klasičan potpis
udbaje. Stvaranje paravana koji je previše čist da bi bio napadnut, a previše moćan da bi bio ignorisan. U ovom delu priče moramo pomenuti ulogu Avramskog u makedonskoj tranziciji. Dok je Srbija bila pod sankcijama, Makedonija je bila prozor u svet. Koliko je tih poslova prošlo kroz ruke kuma? Koliko mu je tadašnjih političara dugovalo usluge? Spekulacije kažu da je Tomo bio nevidljiva ruka, koja je peglala konflikte između makedonskog i srpskog podzemlja, sprečavajući ratove koji bi naštetili biznisu. On je bio diplomat asfalta. 15. januar 2000. godine. Arkan je ubijen u hotelu Intercontinental. Svet Tome Avramskog se trese. Kada padne mišić, obično je mozak sledeći na listi. Ali ovdje se dešava nešto fascinantno. Avramski ne beži. On ne nestaje. Dok su drugi Arkanovi saradnici likvidirani u seriji krvavih obračuna na beogradskom asfaltu, Tomo je ostao netaknut. Zašto? Odgovor verovatno leži u njegovim crnim sveskama. Veruje se da je Avramski posjedovao kompromitujuće informacije o gotovo svakoj ključnoj figuri u bezbednosnim službama obe zemlje. On je bio živi štit informacija. Njegovo ubistvo bi aktiviralo tempiranu bombu dokumenata koji bi srušili tadašnju političku gardu. Tomo, lik iz pozadine koji je bio zapravo glavni lik podzemlja i najjači Arkanov igrac.